Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami. Atio murisi wa Western Nyota TV mmetabananga Reverend Ofunja nindi omwai Saints Covenant Church Huruma ninya so karibisha nendo kubora mbwe karibu ndabe changaho Western Nyota kuri Luhya ochaka saa moja mpaka saa moja na nusu chechuri niho karibisha mbwe nanange ile kunyola kurembo siya nyasaye yabana maluma nafwe nyasaye wongere mkisa anyola kuperese habi kanisa yefwe Saints Covenant in headquarter Luhya county as was Christopher Ofunja ne nyala wanyola unamba esimu 0722365269 nino ndramo 0722365269. Karibu mwami Mama fume karibu esasi hablano nyondo kurembo siya nyasaye mmetabananga omwai Ofunja nindi omwai mkanisa ya Saints Covenant Huruma kukaribisha ili kunyodo kurembo siya nyasaye nutachaka la kunyodo kusaba ni manyimbo nyasaye chotubese mikisa baba huwebasa la mlori esasi hablano lobano kucho kweke huwadiao saba mbonyole okugura vishamlala masabukae mbele kucho okugure huwadiao nyolo fungula masitui ka vishamlala obano gura mbonyasaye anyolo nyola radio banu wekesa esasi hablano saba mbumbele soba huwao mbene hanyasaye mhonokuwa kunyolo huwara vishamlala ubitamdire Yesu Kristo saba nusubira. Amen and amen. Ndaha esasi hablano nyolo kulomaloma okulonana nende masayo ama okukonyo bwenyi banyasaye okubitra Okhulama ni ndaha kusome okutula stars ya esaburi emyandala nende kanene ne lala olunyali nyoso monyalo okubiri ndelo okudatu ama huwa kimsumba nyasaye Daudi yasaba awalambwe eomwami huira wangu chao wiche yindi awalambwe tekereza oure ni hurira deha esala yange inyole koti o iwalambwe esala yange inyole okuwola wori mbo okingula mahono kange kunyole okufukirwa emberi wao nyole musumba nyasaye Daudi asaba nyasaye abolo nyalwa hadatumbwe ewe omwami rinda omunwa kwange abola mbo bumbe omunwa kwange nyolwa abola mbo obumbe omunwa kwange ufuni ano Daudi omusumba nyasaye asaba nyasaye nacha emberi wa nyasaye wae nabola mbo lingala nyasaye njichemberi wao lwaba namusaba nyasaye abora mbo nyasaye lingala ngingula amahono kange emberi wao mbweni kusaba nabola mbo lunji chani ngingula emahono kyange huori asaba nyasaye mwe nyasaye afukirire amasayo kaye anyile mbo bandu kuchakira umwaka omuyaha umwaka kwa 2022 ni esfasi okwekomba sibantu bekomba okuwarra amachomo kakabohane ne omusumba nyasaye Daudi okusaba kwaye emberi wa nyasaye mbe nyasaye nyolo kumfukira nyasaye nyolo kutekereza okusaba kwaye ni manyembo nokwekomba kwa buri syamlala ewori kutekereza embosi ya nyasaye esfasi abulano mwe nyasaye anyole okuwurra amasabo kao anyole okufukira lwoba noche emberi wawe no musaba no murira Hulwesyo Daudi abora nyasaye mustabo sino nabora mbulingalo mwami se kurangi chawore ni hukingura amahono kange akulumwikulu abola mbere hakache emberi waonge siyanwa keche emberi waonge sadaka mbakanyole okufukirirwa nga kama sadaka engolobe iba ni chawori ne
nehwe komba kwa buli shamulela mbwe loba no chemberi wa nyasaye wao nyasaye anyole ofukirira ne nyinyo ohus olomaloma ni nawe ewo wanotekeresange embosi ya nyasaye mbwe okunyole ebihebilai ebyo kumukonyesa nyasaye sumo sindu silai nga okukonyo bweni wa nyasaye nendo kwedudia emberi wa nyasaye wao mbwe anyole okufukirira endagene ibolanga mbo matwikaye katekeresanga bala bari balungihi bala abantu babani bedudia abalinende emyoyo kira ekihoera kifunihe emberi wawe nukulwesyo tihabera kwekomba wao mbo omwaka kuno waba honendo omwaka kula okuhukonyeresa obweni wa nyasaye kulwo basumo sindu esihongo esionyala okugira emberi wa nyasaye kama okukonya okukenda ebilainde nyasaye wao ne kunyala kwakenda kutiene nyasaye wefwe atari kubitram masayo ama kuturam kubitram malamo nyosikera Daudi abora nyasaye wae mbelingala nyasaye njicha mbwe nindeta amalamo kange emberu wao mbwe keche nga yani keche nga ibada ila efukirwa keche emberu wao nga sida esensiondusire efukirwa esianwa emberu wao nekulwesyo wakasabira kwa nyasaye senda saba nyasaye mbomwame lunja ko mwaka muyaha lumba ninjicha wori mbwe fukirwe emberi wao nyasaye anatufukira ati emberi wae nukuri abantu balungihi abantu bakwanira abantu bakwera niyo nyasaye abora mubalawi nabora omusumbaye ambora mbwe baora abana ba Israeli mbwe babe balungihi kulobe se nyasaye wabwe ndi nyasaye ori mulungihi nakulwesyo kunacha kutiemberi wa nyasaye mukufukirwa atari okuchemberi wae nekuri abantu abahoera abantu balungihi bingira chefwe echekwanira Lwese lubani kulomalo mahor okuwarno eri amasayo ama humasayo nesindu slaimbwe nuhuwa chako mwaka huombahe empango kiefwe kyohuri nakyo okubitira masayo okukonyo bweni bwa nyasaye kuli okubani kubitira mukulama nendo okukonyo bweni bwa nyasaye yongane yokunyala okuwemesa empango kiefwe nendo okuchire bilayi mungira ira ekwanira emberi wa nyasaye sakira Daudi nasaba nenya mbwe amasayo kaye kabe kofukirwa amasayo bo kaye kabe akala akafukirwa emberi wa nyasaye mbwe nuwakingule mihono kyaye bibona hanemberi wa nyasaye nge sadaka ila efukirwa emberi wo mwami wae emberi wa nyasaye omulongi wae Lwesyo asaba nyasaye mulunyadwa kadatuna bora nyasaye mbwe odiro munwa kwange mbo kutanyolo okuholomalo maho kala akatakwanira okufunge abola ati mbo ofunge munwa kwange kutanyola okuholomalo maho kala akatakwanira emberi wao abola mbo okurinde nyo so hasabire nyasaye mbo okuchemberi wa nyasaye bandu bangi ochemberi wa nyasaye omunwa kunonyo okusaba nyasaye nomunwa kunonyo okunyeka abandu kulomalo makatakwanira emberi wa nyasaye Daudi aboranye mwami wae mbwe orinde munwa kwange kutanyola okulomalo mahokala katari malungihi Ndu wakubo mno kuno niyo okusaba nyasaye amuhore kala karima lai kudwesyo ewe okuchemberi wa nyasaye no konyo bweni wa nyasaye wahabero ndo kwekomba mbwe Mlocha masabo kao emberi wa nyasaye amasabo kao kanyolo okubaka fikirwa kuloba nyasaye lambwe ayma twikaye kaburanga amasabo kabandu bari balungihi bala abandu abachani bedudia nende okufuniha emberi wae mbwe abonyo binyasa awurohurra kwawe na nyasaye abatekeresa mu lakini mundu lotari mulungihi emasabo kaye kalinga nge esiyoka mumatwika nyasaye saba mu nyasaye omwaka kuno loba no chako omwaka kuno loba no musaba nyasaye mbwe amasabo ko katabaho siyoka emberi wa nyasaye kanaba katie akafukiru emberi wa nyasaye kanaba katie masabo kao kabe nga esianwa
amanga esadaka ireitu siwemberi wa nyasaye no etakasa no ba osaba mu nyasaye ndo kumanyirisa mbo kunya kwa nyasaye no kufuana kutie otayoba omundu tadeba basyo so inyo deba jirani wao swinyo deba mbana bao swinyo deba muhayo wao mbwe ewinyo lo malomya bandu mumbere eitakwanira omundu wakoko no kusaba nyasaye hanyo kulomalo makala akatamuchamisa nyasaye sabambwe nyasaye mulamu nyasaye mwene mbabasi anyondo kwekeso kubitramuro wae mlafu obe mundu wokufuneha obe mundu wokukonyeresa okulingana bakarina akahoera okuchemberi wa nyasaye ninyo kusabira mbwe nyasaye mulamu nyasaye ulokolanga mahongo mbwe ananyola okutekeresa nende okukalusa masabo kao no horakala kahoera omusumba nyasaye Daudi handi abola mustabeso se zaburi sasyo emyandala nde 19 somo nyalo emyandala kanende saba nde kanende mnane abola mbwe ndasingira mabwiwi echuri mbwe ndasingira mbwe nange ndakingula nende ohurra esauti yange mbwe okulo kuba newe nyasaye usubirangamo mbwe ehuwariao rinyongosanga mbwe niyo linde diraho niyo lwabola chona bolo mnyalo emnyandla kanende mnane mbwe emoni change ndakukingura musirosyosi ni kulangira ni nyema nende ohubasirisa huwariao wahabeho abantu bohwekomba mbwe duhubana kukonya nyasaye mu malamo duhubana kukonya nyasaye mungira ira eyo kuchane dukonya obweni bwe mbwe hube abantu bokusingira nendo kumukonya nyasaye mbwe no kurinda minwa kiefwe no kurinda amkulomalo mahwefwe awela musumba nyasaye awela Daudi mbwe ndasingira echuri mabwi nendo okukonyeresa ne musiro silamba mbwe ndaparisa huwariao ndaparisa huwariao awela mbwe nisingira emoni change kinakulingara wewe kulio kuba yani esubira lyange ririmu huwariao ngotu wewe esubira yo ririmu huwa ririmu sindusina baro bandi bacha balama lakini esubira ya undwani Daudi abola mweninji chawori ndokulama kulio kuba manyire mbwe esubira lyange ririmu huwariao nyosikera Daudi nabora nyasaye abora mbwe nyasaye ringalo moyo kwange hukingura kulio asina mbo kulio kuba mbot la wewe niyo okudaha hwange okuinya hwange okwekomba hwange kutula wewe kulwesi hosu hakingurira ho nyasaye ewamkingura nyasaye muni chao esina mkingura nyasaye muni change nendo kumkonyesa buri hase mbwe luhuba lo chako mwaka kuno loba no cha emberi wa nyasaye mbo orehule moyo kwao weidise emberi wa nyasaye no kukonyeresa nyasaye uno moyo kwao kuosi mbwe anyodo hubonekana mubulamu bwao kuloba ni nyasaye mwesikwa ni nyasaye ula woba no murira no mkonyeresa ni kweli ahura lakini ni nyasaye ula endagane bolanga mbwe ni nyasaye ula uembareha yakonya bala abandu bala abamukonyesa muno ndebidi abandu bari abalungihe wahakonyera ho bulungihe ndakonyo bulungihe mbwe ili nyasaye uno asudambe nange loba no tariyambi no bulungihe ni nyasaye abare nawe kulio kuba ni nyasaye ula ohwesuanga nendo bulungihe bo mwana omundu mbwe loba no bando bulungihe mukati mwao endagane bola handi zaburi musumba nyasaye Daudi sabola muzaburi la katano amini mahumina tanu no somanyalo humina hadatu awala mbubulungihe butangirani buchemberi wae mbwe ni buterese ngira mbwe angira ira yo abitire mbwe niyo engira yefwe ni saba mbwe ngalo bano konyo bulungihe no chemberi wa nyasaye mukusaba nendo kumkonya nendo konyo bweni no lama mbwe nyasaye uno anyole okutangira na chemberi wao no kufungule miryango mubulamu bwao au fungule miryango muhwekomba ho mukuinya ho ndo kuba ne kumukubitrasa mukusaba mukubitrasa kumlangira nyasaye lo nyasaye ananyola okubona hana mukati mwefwe nyosikera Paulo na do malomani andikira ba Filipi na babora mu Filipi hane ono chakiro lunyalo lo kutana bola mbreha o dembere sa kwengo kunyola kubona hana kubandu bosi
kulwa kuba nyasaye ariyambi ni nawe atekereza amasabo kawo abonambwe mutaba nende wasiwasi musindu syosi lakini okwinya kuwengwe kunyolo okumanyikana ku nyasaye wengwe okubitira mu kusaba okubitira mu kumukonyeresa mbeni omurembe kwa nyasaye okubita amaparo kabantu babandu kubosi kunanyolo okubarinda nokuba mumyoki mwe lwesyo nokusaba kwange mbwe ewe otekerese mbosi ya nyasaye ewe mukonyeresa nyasaye oldalo lwarero mbwe nyasaye nyolo kubonekana nga Daudi abola mbwe nyasaye kukingure moni change ngengula mahono kange emberi wao ni kusaba mbwe nyasaye onyolo kumbura mbwe reha okumasabo kange kechiwori ngesi yanwa sabo mbwe nyasaye akufukire nyasaye anyole okulingale nga loba niwe duduya marahangi abana babandu kukosanga sidasi nyasaye tupangire kulwasi kuba esikeno sitema nisirete mitego narete mitego kubitira mu bandu bala baryambi ni nawe obo mundu okuba omuntu okoko no kusaba nyasaye hanyo kuri raisi okunyeka obere umundu ulawo ryambi naye kuli okuba akukosere mungira fulani omutamanyambwe kunono mutego kusikiye no stere mubula mugwao ili sinyolo kutusa kungira ira ekwanira ochakire bilayu omusabire nyasaye churi mwenyasaye nyongo soldado no ngalumba ninja mukasi change lumba ninja ushuguli chosi lakini wicho kuola bundu wahola mundu ya khoresi dustakwanira no wibira ngalo chakire ngalo musabire nyasaye mwenyasaye kende ni nao lakini obukula wingiso musukumu bulamu bwao no dondobana no khola kala katakwanira kusaba mbwe omwana nyasaye ewo musubira nyasaye konyereso bweni bwa nyasaye yahabereho wa musaba nyasaye mbuguri hase nyasaye arindo omuno konga Daudi abore munyalwa khadatu muzaburi yo emyandlende kanene nlala mbwerindo omuno kwange mbakurinde omuno kwange manu kufunge kutanyola okhulomala mahokala akatahoera akatakwanira wesi ewo bano musaba nyasaye obaniwe komba no kwinyo kubona nyasaye mu bihabya bulana owinyo kubona nyasaye mu makakuno wahamusabire nyasaye mbarindaho muno kwange ili kutahanyola okhulomala makala katakwanira akatahoera emberi wao kala akatareta okuchamisa emberi wao bwe nyasaye orinde omuno kwange kube okuhulomaloma nende okhola kala akabanika kwanira mumuni chao nimanyine mbwe nyasaye mulamu nyasaye mwesikwa nyasaye okholanga kala akabita maparo kabana babandu ananyola okuwoseresa nokuberesa okwekomba ndokudaha omwoyo kwao mbwe ili onyole okumwebasa nende okumukingula buri hase kulwesyo libesabo lyao libe kwekomba kwao nyo Daudi nabola muzaburi mbwe semutere nyasaye mberi wange manyire mbwe lunja sindanyola okusidisibwa sindanyola okusukumwa olwane sindanyola okukosa sidasi okwekomba kwange sidasi lingareho echomo lyange nyo saba mbwewe echomo lyao okwekomba kwao okudaha kwao okwinya kwao mumwaka kuno mubihabino mubulamu bwao kulwa abana bao mbwe winyolo kuorara kulwa kuba omwesikire nyasaye omutere mberi ni nyasaye nakutangira nachemberi then mwe komba mbwe okwinya kwa nyasaye kuore mubulamu bwao ni oba omundu wokutekeresa nokuringala mbwe nyasaye ni sinda hola esitakwanira emberi wao esinyala siakira ndakosa echo mulyange esinyala siakira ndaha kuora kala kumbangire amale kudoba nyasaye uri hasari ne mpango mila yako wefwe mubula mubwefwe nyosikera Daudi ya marahangi asaba nyasaye nada hambwe abe na musangasa nyasaye wae nyosikera na Daudi ari mundu ulamu nyasaye wala meno mwicha wae omundu owahoera emberi wa nyasaye kulo kuba muburi hase yaringala ngomoyo kwae no kulingala mbwe enaunda habani mukosere nyasaye wange enaunda habani horesida esta muchamisa esinyala siakira ndadondobana ndakosa ohuora kalaki nyasaye ambangira malai nyo Daudi lwaba nakose yata zaburi ka 5 ndilala abona mbwe njoso moyo kwange mbomana mwami nyasaye onyolo ohunderesero omulai handi manu tatusaro wao mulafu mubula mugwange lakini mwami umberese esangalo obwonya ne mukutia kula nyasaye
Zaburi Yohani emyandla kadatu na tisa no soma mu lunyalala lwa kabiri nde kadatu abora Nyasaye mbwelingala moyo kwange mbomana okumanyirise olingala khoni bao obibosi mukati wange esindu silesi hakera Nyasaye ndakhanje okuwora okuinya kwange ama mapaso kawo malai akuli wange mbosi malemo marahangi abana babandu ro bindu bindi bukudiriseho ro bindu bingi ebikera nukuto Nyasaye natakalusa masabo kefwe kuli okuba kueringala bene nokuhaya kuparisa mukunya kwa Nyasaye no kurifana kutie Nyasaye alinde mpango milai niye sabo byange mbwe we okonyeresa Nyasaye owe kombo kubona Nyasaye mbula mugwao wahamuririra ko Nyasaye wamvora Nyasaye mbwe nyongo se mu habino nyongo se mu akakuno mbwe ili Nyasaye nyole okumanyisa kunya kwa kufana kutie mula muwange ili njole ala uhoere njole atari nota hola sesi nyahana Nyasaye hole Nyasaye echo kutura mula mgwao yecho tulawo mpango kyao yecho kurahomwene kuli okuba ori otatekeresa nendo kunyo kumanyiriso kunya kwa Nyasaye ni sina mubula mgwao ni saba nukucho kumaririsa Daudi abola ati mustabo sinosi Zaburi sa kasasa bana chitano somo lunyari olwa 10 abola mbwe ewe amaririsa abole mu marisanga omwaka nende ekesa eningi emihosi kyao kidonyanga obunulu lingalanga lu Daudi abola mbwe Nyasaye abola mbwe otangirisango omwaka nende ekesa eringi nyodo abola atyo mbwe Nyasaye nyore tanga mu mwaka ekesa eringi na abola mbwe okubita kwae oluhosi lwae yani ludonyanga nende obunolo odoni esabo lyange galu Daudi abola akulu mahwaka no Nyasaye alomaloma mbwe mumwaka kwao kuno ngalu okonyeresa Nyasaye reha Nyasaye arete ekesa ehongo mubulamu bwao arete ekesa ehongo mubulamu bwao mbwe engira ya Nyasaye oluhosi lwa Nyasaye lwabitire mubulamu bwao lunyole okudonya nende obunolo na Nyasaye mulamu ahore mahongo akari amakari muri tari ya Yesu Kristo ulwese ra kusabe dokubana kumaririsa Nyasaye kuongere mikisa baba Nyasaye kwebasa kubiroti omuno kulwa amahuwa kufanyo kweka okukonyo bweni bwao kwebasa kubulisha mulala ulotekereze mbosi yao nde kuwaliao ni mutama hono kao omwami Nyasaye mbokusabana ndokunya kwawe kunyolo kuoranga libakonyo bweni bwao ndo kusaba mbe Nyasaye mulamu Nyasaye walonge kulonde siado onyole okukadusa masabo kawe ngaluba bakonyerso bulamu bwawe ndokonyese myoki yawe mbe Nyasaye niba kukonya okenda ngira kira kikwanira onyole kubosera na luyali ndefu makukadise okaluhire ndokuba ni Nyasaye mulamu Nyasaye mwene bunyali sabaka koso subira bitamta Yesu Kristo limonyefwe amen. Karibu mwami moyo kwanje karibu mwami atyo murisi wa Western Nyota TV metabananga Reverend Ofunja nindi omwai Saints Covenant Church Huruma ninyaso karibisha nendo kuora mbwe karibu ndabe changaho Western Nyota kuri Lwakutanu ochaka saa 1:30 chechuri nibu karibisha mbwe nanange ile kunyola kurembo si ya Nyasaye yaba naluma nafwe Nyasaye wongere mikisa anyola kuperese habi kanisa yefwe Saints Covenant in the headquarter Luhya county as was Christopher Ofunja ne nyala wanyola unamba esimu 0722365269 ninondramo 0722365269.